Ovi mladi ljudi krenuli su u večernji izlazak, no za razliku od mnogih ne sjede u zadimljenim kafićima. Oni imaju drugu strast. Vole društvene igre i zbog toga dolaze na igraonice koje organizira Udruga Igranje. Danas ćemo igrati igru King of Tokyo, koja zapravo parodira tipične japanske filmove u kojima divovska čudovišta uništavaju grad. Koji grad? Naravno Tokio. Znači, ja mislim ovdje prvenstveno zbog igara nego zbog društva, zato što dječki su jako dragi i cure isto koje dolaze, sad ih nažalost nema, ali inače znaju biti. I meni nije toliko bitno koju igru igramo, dokle god je atmosfera dobra. Ako niste dio ekipe, svakako ćete je ovdje naći. Zapravo, vrlo je lagano otići u igraonu i družiti se s ljudima. A igara je mnogo, no najpoznatijih poput Monopolija ili Rizika baš i nema. Ovdje je hit otvaranje vidika i kutija novih igara. Igara koje se koriste ploča do igara gdje se koristi i karte i neke dodatni resursi što mogu biti kao tokeni za novce, za čudovišta, neke lokacije i tako. Ima znači raznih igara. Što god igrali, s pravilima moraju svi biti upoznati i zabava može početi. A prvo u tome što kad krenemo igrat, kad se uforamo u priču, onda počnu se različite zezancije na temu te igre koja se trenutačno odvija i onda to stvarno bude smiješno. Ne može se prepričati u principu, zato što baš je onako ovisno o tom kontekstu. I to me veseli. Neprocjenjivo vidjeti nečiju facu kad ga zezneš. U društvu se ljudi upoznaju, a uz društvene igre i razotkrivaju. Ono što je zanimljivo kod igara je da dosta često se mogu vidjeti karakteri raznih igrača koji izbijaju na površinu i strategije koje oni odluče primjenjivati i tu dolazi do zanimljivih interakcija. Meni jedna od dražih igara to su kooperativne igre gdje mi zajedno igramo svi protiv igre. I to su jedno od najzabavnijih i najtežih gdje zapravo nama igra diktira tu neku brzinu i tempo i težinu samo kako se mi moramo surađivati i cilj je, to je jako teško sa mnogim igračima igrati, pogotovo ako su navikli se igrati jedan protiv drugoga. Ja volim logičke igre u kojima trebam smisliti neku strategiju i onda ju isposlovati da mi uspije, ali volim pobijediti. To mi je najdraže. Pobjeda koja je i jedina nagrada jer ovdje nema uloga, ali dobitaka je mnogo. Nije ništa zaozbiljno, znači ne može se izgubiti nikakav novac. U pravilu jedna vrlo opuštena atmosfera. A istovremeno kreativno je jer čovjek razvija svoje sposobnosti, a usput nađe prijatelje i tako. To je jedna stvar, a druga stvar je definitivno taj socijalni aspekt, zašto se više družimo, a kod kuće klikam sa kompjuterom i kasnije me boli glava, tako da što imamo od toga. Da ne bi boljela glava od svih mogućih tehnoloških naprava koje nude jednostranu komunikaciju ili u najboljem slučaju onu virtualnu. Možda je dobar prijedlog da obrišete prašinu s društvenih igara koje imate ili se vratite na ovakva organizirana druženja, jer znanstvenici kažu hormon sreće raste u društvu. A igra je nešto što ljudi tako često zaborave, a da je vrijedna, to i djeca u pelenama znaju.